Good morning, members. I call upon your supporters and ravens on me. Mwebale kunsupportinga. Mwebale kunkunda tinesonga. Onure datogo yanteka presaniza antakariri. Nati inezara. Ninyabuze dinezara nebisa. Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo. Sekwati Kore media birankore. Yes, all right. Abarufitire bari Kore Media TV MC Mashoko ngo mazina kandi program nekibozo nkaburisho. No kimanya ngo kukundi kugambira nti every day new day new vibe. Nimbani kuretera abantu basya. Twate shonda zona koko kukimanya kandi ntutayesa abantu batari bamwe na bamwe okurwo muri aba politician okurwo muri industry ya music na comedy tuzoko mbarokore tuzomba hinji n'abarisa amuru ba businessman burahamuho na twantu kwatayo erizoba una baretero gubinji mose numurebe birebi kandi mukimango ebirebi ayina na trendinga abamwe bamweta MC Biringanya abandi bamweta abagenzi abandi bamweta musuru abandi bamweta buri kimwe kibakunda kurugero okuba kwandi bareba video zeye kama akira baza turamuseho ahasigara tubase kubantu yengera misho tukumbuzo buzo butari bumwe na bumwe nakwakira musaho ufitire bari Kore Media Dae nibanga Ninka kinana Baramsya muruzugo ninga murunyankore Atokutiyo okuturu kuno murunya baramsya murujungu. Good morning, members. I call upon your supporters and ravens on me. Mwebale kunsupportinga. Mwebale kunkunda tinesonga. Onure datogo yanteka presaniza antakariri. Nati inezara. Ninyabuze dinezara nebisa. Numenya ngo amisho gati hohonka. Bakora nubagira ngo niwe njara. Kandi kankugambire. Aho jengwe nzara neita. Atkundyo mugenzi. Kundyo mprani zo kuzunda. Kandi aho jengu netweka. Kundyo mazara nkamisanzu. Okabiri wakize murato kabiri yenchura zara. Yes. Okabiri orubuchura. I'm so much angry. Uniform kaya agenda. Neza kai. Uniform kaya agenda noza neza nkaheji. Aza uniform yanje bweri yaho teine bibyinje nebasa kuzo mwiguru. Chances zayo kuzo wastani nindeba zirinche mnonga. Amazina genyine nebakwetwa. Amazina genyine. Genyine go bakubatiza go bafutira meza ofisi. Amanya Victor na Biringanya. Yes. Kikiza kita kubora amanya Victor. Ati okaza kweta MC Biringanya karanguriye wa branding atari kubasa gukora nice cyatumire wayo ruizina rya kuza kwete. Ndafite bizengere inafukire mu Biringanya. Ati mama tata kayabe na kwana mama. Kuyabire na mkwana yagenda yamkirijita. No satata ya hamama sente zo gura emergency pills mama we yarugaha yazigura me bintu byo kusisembo. Yazigura mu Biringanya. So tata banzara atari kwenda cyamunyizi yahita busungu yanyita Biringanya kujya sente za emergency bakazigura Biringanya zo kusikembo. Yes. So ndijabo yirire bakajya ngo atomana umwana worazare katumwete Biringanya. Bachima. Biringanya hebere binkafuna sente nisiba cyokunya. Yes. Atuno sibira mize. Shiba. Ni Shiba. Yes, nagar kumi. Abachita kunywa spice. Tinje man. Spice is gaye gabonira je. Tera company. Tindi suwa. Okay, all right. Nibitambura bita. Ebirebe iwaho tandakire because utandakire kushininga kikatwire bwire buringwa pickinga kuzareve ya higuru kikatwire kire karingwa konka akire ako akakuwamara mezi nkasha twana no garebota nibitambura bita so ameza go tuganyango hire erahinde gambira kundya mu kikuba ntwekire abikene bambuza businje buriya kunde banantabira kunabire Biringanya cyamanisango ndyemere. Why you guys want to show me? Then
landlord wentandikire musasira Mm. akayabiri nambanze emyaka esatu abishikwa kwija bakweshabira yuwe korota because anyuma karebo ine Sasha muryoho muryo muravu eriyahigurira nko muri kikumabiri dahir tukahendera bitane tinde kumanya mwana we akahendera kukwanire ninga mukaye hari nasho kahendero nkwanire twiza twahendera tutamwana we no manyete ndamanyire no futo ahendire takumo kumwahendere beringanya oine myaka kengaye yes emyaka emyaka nkani ndebandaga muntu ya mama nakwataniha he ya muto wanje macura yahendere ndemere kubara ninza kukwereza inamba ya mama futura argaho mutera oina ukandika mama wawe sube yaje no za mutera mbuze emyaka yinye hindi so watinje kakasa mbenu neza kubuza mama wawe yes iwe nko muntu owizira mu industry akire kubashisamu ikintu noreba nikitambura celebrity life no gitambuza ota celebrity life teine songa kandi nenyuma amazima obutababi mugigezeho yo nenyuma bana iwe nice biwarebere me bwatandikire kujya tatina mazima kakire kinebe natandikire kwihamu kuryo okundi trendinga these days so celebrity life icyo kubanza tinchi nunka kubi mbene nyimo kanonuka yes omugiga wanje wa Africa si akangurira perfume so ebirebi ninunkaje nico mfuniremo ahimberire serebo mwero hiremo kunukaje aho berire serebo yes okay ngarebe nyuma aho nyangwa na hatubonka orukukira mukukira kukwata ibintu bya ba politician NRM mu biteka account mubizamu nonga ushanga mbene shaha yono ryo mama arowa yoranga bona majambere bano majambere manyundijo no so ebi bintu to kureba ngo bibasa kutera arabafano ba because bafano ba bona babatine side nibabana bahagiro kuna hagiro konkati bakora kurwa wayereka side yawe to kureba ngo kibasa kutera kikakugarura nyuma so amazima garigo bafani banje mwena nimbasaba nimbensengereza munsasire nabasimbira amazi echabe chintiro politics ekergenza nobwa hatiteka hwiri so obururu butakatwahura nigereka mwena hatukiriye tukarebire kuragayo nanafuna yanyita kampa muninza so mureke kunyigira nanye nergenza no kurira yes so echabe chintiro politics kakuryo kurya andi no yakubirariwe bakweto kagireyo obiruru butakatwahura okujaho nimpagira amasweko kikakuretera wanyigira ngo abogiwe no hagira Mr Life kabaka yes okay abana bandi bari mu trending abizire niwe yes abaroho ba TikToker yes no bahabura kiwe icyo kubahabura kugira ngo industry y'umurumu ninga amashanyarazi gumutungire okumwaka basa kugakozesa so nyawe kindi kubasa kubahabura bantumwe mutakaruga marama ecyo banza mukamani wari gabatare kandi mukamani wari kugikuza nyawe nkanye nyine slogan yanje negira mbo it's always either God or God mukama wenka mukama yako talent nabasa kugikuza otakaikakire bakakubiha ngumawe mboziru minati ngora afuke star yes okay mukama yako talent nabasa kufuro amani naneshaba ogambere abante mukuteyero kukozesa kandi obase no kubano basibura ariko bashomera ne namba yawe Yesu mu abakwa bine shows ningashi bine mukoro babase kubano bakwereze mero yes right now my ruzungu bright na ferabwe koka kambus bright ebanye nerite maninga niyonkora ye akagenda yambiha unaza kutandika kunyege seruzungu bajenzi na mara wiki semwe ndikwego ruzungu konkatine cyayongiro no biri kunkugeza hamwe ningamba ruzungu abantu bongera kuseka no bright ecene komanyara bright akashome cyakashatu cyakare irinda iwoze nguna marujungu mnonga utanjana we takobema akashome cyakashatu cyakare
ato ni nyango bundi ato no bakandi bababiha ngo cyakashatu cyakare ngubwa hati ngunebere inkasini ya 4 ya hati ati no ndakungira Bright kana ndonda mezo kuzakora audio kana ndeza audio yo kushoze icyo ngore kise cyashoze cya aza mwana akamutamusente zanje nyingi cya webare kunchiriza ukambere mgore nanye ndiagoma namazima nkuvere mwesigwa so atecece shongoro umanye ngo niyo wacishashuriye na wanda norgaho okimwihaho Bright ebi ecece ngore cyabe cyanje wota kwenda tugenda mu studio tukisambure tukisangureho kirugo sibara barafutire batenere program. Good night, good morning, good everyone, good thank you. Bahereza namba yesima bayine mukora base kwa bakwereza mama. Namba yanje yesimu ni 0 musanzu mukaga 0 mwenda musanzu mukaga 384. Babari mnonga MC Mashoko Rugomazina program ne kibozi kandi twatujyari nkore media honka. Kore media feel ankore. Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo. Sekwachi kore media feel ankore.